Now, National Water and Sewerage Corporation wavuze kibuzo kirungi abo kuba bamwe nakubuza toryo wahariya ha polisi wamizi marungi naro wa matazi. National Water and Sewerage Corporation muri mbara offices zayo ziri ya matazi. Achache ya matazi aruguru. Kunke ni branches. Ni branch Ruharo umukizimbe cya Mothers Union. Ni branch Koranoria Argutahum Trading Center. Ni branch Biharwe. Ni branch Kakoba. Ni branch Nyamitanga. Ni branch Ruti. Ni branch Kaberevere. Ni branch Bwizbwera. Ni branch Rubindi. Tubetwine yo na Kinona na Nyihanga bati kutandika Mei. Kinona na Nyihanga yaba area twageta Rwampara. So umurimo gwa National Water just no kwereza abantu amizi kandi okamakinga sure ngo bashashura abo kaba hamizi itwentukora umurujunga cyo bakweta commercial self sustaining tukozoma nanko mu consolidated fund kushaba yesente zo kushashura imishoro y'abakozi zo ku running operations day to day operations kushashura imishoro y'abakozi ku repairinga pipes kuronda amashitagara atwara abantu mferde kushashura UEDC ramiza gupampinga kugure mbazi ezo sente ntuzibiringa customers tugake tuzicollectinga tuzinvestinga mu kitongore narukongera mizi umbyare ebitar mu mizi